Mbia mwana na indo mwancho murigereria kerongwege na nogendrete kwegokia kubwate meroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii nyoro na ritko lya lero ne rituko ense koinyora gosego chengera omwana Afrika ekerobo nabantu nabo igaba bwatani ao nene bali bakwegerera oboene no busubule bo mwana abagendrete wesokia se Chinsemo ao eryo gochengera omwana Afrika cyaragire Chinsa Ikomi cyabona mugoroba ekerongo kwarigania SMS ya Amayia ngumenye buna nara yana kwarigania iria senchera ereyo bwenge asensemo ya Facebook endra gatonyoro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News eryo togendere gusanga nabo igo kwemanya amange eretariane Everlyne Osero tokubwaterana nere Joshua Auta kwene kebuna wekeire asensemo yimenyererio kabana ntwikomo eryo Amayia Chinsa Ikomi ni ngotoko ya chaka kurwase kaunti ya Nyamira wasomusao yomo yokageire koba omoibi abaka goitwa guseka gusambwa goikago kwa sensemo ya bondeni meye wadi abonyamatuta ebunge ya West Mugrango imeye kaunti ya Nyamira korengana abanyakenyoro ni go bateba buna omoibi oyo ni go somukagiro ibo boibi ni gabwatetwe abobotko bwaigoro ase agenge gusaga na enyombe yemo awasa abanyakenyoro barenge no burrobo nene babeta bakumusagana na kumusamba wikagukwa nonyana boniga abanyakenyara batebire buna babere bagucandika asama tukamange asenge ncho yoko iberwa enibo yabo nonyana bonigo baburirio kuburia gucyasaba sayebeke goriegeke kwene kyabuna ngwe bwatrani bare ase emirimo ao yura bakonye kwenyorera engeri libagario kwebwaterania ase ebusari bekingenjo ao na webi uburairere nona abanki babo gusiria amagima abo moberonya gusira no rusi wasayo nabanyanyimbo na koirwa sengendu yenyegetari ya Nyamira Farol chinga kibono bachakiro botki bwabene wana abaibya be bachete botuko saa 3 chiare konye ngochi kobuga tore ngakitwa kolire bono kuragira tigato gende turare ritwe tori tokama koigwe bikuro abantu bagukura o chigosoka isiko tokonyora abantu baguchararira gaiga na bande ime ngokugura bagakare ani noyo tenge yabakare goitepo epo inkirende kiaba nkibachi koiba maigo manyanga gento getayororo Bono togakumi itoko minyoka tokonyora ntenge yogoitwa emioro baka mokurura bago chikomatete bakware tari gokwana na kwana agakukeume bono otonyarire nonyokwa chingoko tori gotuga ebe nigagocha orusie gesumu enare ngoteri yane ngoigwa bantu bagokwana bacha koragera buna omoibyo sambiru bondeni omoibyo yo gatwarine pikipiki twamnyoka tochikomorora twamurigere iri twanyorire no muntu tumanyite nande nariete ndagera mwana agataba na siringi 500 ciane oboibi abana baito gagikamuranje mutige gagikariege sinini ebyasi byagure rigori goramia oendo urikabere Nabune nchira ya moyo gokinia oburemi ane nasekemerie kawa nigo ebyombe abigenderete kuruwa bosemya gocyase abaremi bekemerie kawa ekyombe getenderete oburemi bekemerie kyo imense ya Kenya kya New KMPCU nigo kegenderete kwena na amaigero gocyase abaremi asebayenekire gose yabune nchira ya moyo kubakonya gwikirania ligesa lirerigia litkola rero niga bwatania abo bekirana sensemo ya musocho imeye bunge ya kitutu chache South ya Kisii eryo kwena na amaigeri ayo ase omuriki gose ase omwaziri bw'oburemi ase serikali ya kaunti ya Kisii Dr. Margaret Obaga abirira kukanya baremi kogendera wesokya na gakora oburemi bwekawa eryo kwegendereria ase na wekinya ase oburemi. Napenda kuwashukuru sana waandalizi wa siku hii ya leo the New Kenya Planters Union kwa kuandaa hivi kusaidia na kuwezesha hasa vijana kupata nafasi ya kuwa wakulima wa kahawa. Hapa kwetu Kisii County tunaendelea na mambo ya ukulima wa kahawa vizuri, ingawa kuna changamoto jinsi ilivyo changamoto kwa kila mahali lakini kama county tunaendelea kuwezesha wale maofisa wetu, maofisa sub-county officers katika hii hali ya kuwawezesha wakulima wa kahawa ili
walime kahawa ambayo ni nzuri na kahawa ambayo ni nyingi. Ingawa wakati huu ndio sababu tuko hapa siku ya leo kufanya sensitization, kuhamasisha watu na kuwaambia kwamba hapa Kisii County kahawa ni mmea wetu na tutaendelea vizuri kwa kupanda vizuri na kuwezesha wakulima watoe mimea ambayo ni nyingi. Mwaziri w'uburundi wa Kithure Kindiki nigagendrete kwenekia buna emirubire isaine yaberege kubekwa yo kwenekia uburundi ase Chinsemo au echo kigendrete kwenekia ubusagani na boigo ubusaria. Kithure Kindiki yogendrete netaro yaye ase county ya Lamu nigoritkoria rera baga kuumerana na babisa b'uburundi kurwa senseme yo eryo kwanera Chinchera kirikibwenta kubwatiwa ase okwenekia uburundi ase county ya Lamu aburitangana baga kuumerana na baga kana boiga barayibechi kanisa kurwa senseme yo nago bagania kubwaterana eryo gokonya abo buburendi ase ogoikirania oburendi nigaba kagoteba gusekurwe kurege tindi gochiase abanyanyimbo arere bari batere goikirania emirimo yabo bunayibwenera tena otero nondi bwensi orachi konyorekana nigo arabega kuimukerirwa egetambukiro kebwenerete korengana nerichiko. Serikali imetangaza shilingi bilioni 20 ya kununulia afisa wetu wa usalama vifaa vya kisasa vikiwemo vifaa vya kujilinda wao wenyewe wakati wako shughuli za kiusalama na vile vile magari ambayo ni magari yamewekwa ile vifaa ambavyo vinadhibiti risasi na silaha zingine ili wakati wanapotembea adui wasiwe wanawashambulia katika magari yao. Lakini wale maofisa wetu wa serikali ambao kazi yao ni kuchukua hongo kutoka kwa wananchi wanyonge, kukandamiza au vijana wetu sana sana hao wa bodaboda, na mimi nataka nikwambie mapema tutakaa upande wa wananchi na upande wa nchi yetu. Tukuache wewe. Na tumewacha tabia ya kupiga transfer ofisa wa umma ambaye ameharibu kazi mahali. Kazi ikiharibika unaenda nyumbani. Bunenchira ya moyo gokinia obokoreria ase ebigambero nigo ensemo y'ebigambiro egenderete koigora ebigambiro ase Chinsemo ao nane naso gokonya gokeania gwichurana kwebina ase ebigambiro ebyo nigo omunachi ebino omunene Martha Koome akobwatirana n'omugavana we county ya Siaya James Orengo babere bakoigora bene ekigambiro ase county ya Siaya asekeria komaganiria abantu kwenekia buna nkwororo bya bare ebigose obokoreria ase ebigambiro asoko na chinga kinyororo cyogokeania obusaria chinga kiechiboigo Koome nigaburire abanachi ebina bonsi kobwaterana erigo ikerania obokoreri buruburunge ase abananchi nigetambukiro kyaberege kogokerwa no mugavano yo Siaya hotabire buna nigarage kobwaterana n'abanachi ebina bonsi. We recognize that this county has produced a considerable number of our judges, past and present, and also prominent lawyers in the history of this country. Therefore, I have no hesitation to accept the request that this court be named Awis Kodhek Siaya High Court. And we will move towards gazetting that in honor of one of the very first indigenous lawyers of this country. It is befitting to be named at this event where we are talking about deepening access to justice in a county whose sons and daughters are playing a very, very significant role in the development of our legal system. We must never look back
to a situation where the gains we have made under this constitutional dispensation to be clawed back. I don't want to take for granted ever in my life the importance of an independent Ekero totigarita se osase county ya Siaya nige serikali ya county yo yabekirese yo kubwatrana ne serikali ya Iran asogo ikera amagendero yechingencho au anena sensemo yo buremi naboigo ensemo yo bochenu okwana se amagacho ajaramogo gingo Dinga University of Science and Technology meye county yo nigo omobalozi o Iran mense ya Kenya atebiro nabamanyire chinsemo chiria bago cyakobwatrana cyokoreta amagendro naboigo we Kenya negetambukiro kyaberege kogokerwa no mugavana we county yo James Orengo oyotebire buna county yo neche kogenderera kegima. We are open for cooperation not only with CIA but with all Kenyan counties, as we have the same with the national government. Very soon we are going to have a very high-level delegation from my country to Kenya, and we are going to sign different agreements, documents on how we cooperate, and we put the roadmap of cooperation in future. We have identified areas of cooperation, and we hope that we are going to prepare a memorandum of understanding which will form a framework for our engagement. We have identified agriculture, health, education in terms of scholarships, and ICT as areas where we can intensify our engagement and cooperation. Omochumbe omochore oyobo igoro mu nyakero bwekyama kya ODM John Mbadi nigabeire gakogosereria kubeke kinase kigambiro yokugania ogotubuterware we finance bill asikeria gotebna lichiko nigori tabwatitwe anene ase obwaki chikura ase ebunge korengana na Mbadi nigabeire kako mochia serikali asogotana no kuimukie getambukiro kya bwango kyogosomwa we budget ase amaganio yaba Kenya atabeti gakorigererwa nabona nigaganirya serikali kwenekya bunase egetambukiro kende yonse bakoimukia abakwenekya bunanko bwatebareri chiko korengana ne katiba yense ya Kenya. The majority side had no justification in pushing for vote on a finance bill in the rushed manner in which they did. It is anticipated in law that debate on the bill, and indeed any voting, would have succeeded the budget highlights by the CS. Therefore, the budget highlights should precede the debate on the finance bill. The growing tendency by Kenya Kwanza to attempt to wing Kenyans must just stop. They must do things according to the law and immediately withdraw the impugned bill and conclude the money process. Unenchire moyo gukora omuchando bwenchara nabayigo gokinya arigesaria ndagera ni go muwaziri b'uburemi Midekali Nturi abereka go cyakebene omuroberio yo ase county ya Baringo asate biruna nigora chikogenderera ase myaka 5 erebosyo anena se county isano na ibere kirachiye konyora libagari tangani ekyo kire county ya Baringo, Samburu, Turkana, West Pokot, Garissa, Isiolo naboigo county ya Marsabit nigo boigo serikali yaberege kuboriwa weterase wizara y'uburemi kwenekya bunango kunyere bisima sichinsemo au eryokorwania omuchando bw'umurakera oyokoreta okuburwa kwendagera. Due to variable environmental conditions, the soils are prone to periodic drought, floods, and animal disease outbreaks. Insecurity and historical marginalization have also hampered the unlocking of the potential of their soils. Juzi wakati ya kiangazi tulikuwa tunapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya shida ya maji. Uweze kusaidia na bowl hata kama 6 tukaweka hii dunia yetu, usaidie na irrigation tuweke moja kona hii ya Mogoto hivi, tunaweza weka pale Moro River ikuje ifanye irrigation kona hii paka hapa. Maji iko tayari. Lakini ile imebaki sasa ni kusambaza maji kwa kila sehemu. Hata Mogoto hapa tukifanya demosusu vizuri watakuwa na maji ya kutosha, ni kweli?
N'abantu batano na batatu korwa sensemo ya majengo imeye kaunti ya Narok nigo babekirwe byara kubwatikana no kungusa macha century tawendere tigo cyase chinyumba cyabo aya magega y'ababwatani korwa se company ya mache asensemeyo okora obotki ase chinsemo au korengana no county commissioner we county ya Narok Isaac Masinde nigarurege kurege tindi go cyasa abantabo natawuna egetambukiro nigo keraimokiwe asibo igo aganiri abantu bonse bakoyeneke abunangwa kana bara mache elio kworobya okonyora mache asubororo. Narok County tumekuwa na wizi wa maji. Kuna watu ambao ni padie onyo kwa wale wakaaji wote wa Narok. Sasa tuko na specific team ya kushika wale ambao wanafanya iliko connection na wale ambao hawalipi bills. Nataka niulize wananchi wa Narok walipe bills so that idara ya maji ya Narok iweze kupata pesa ya kuhakikisha kwamba maji imesambazwa katika Narok town yote na pia katika kaunti yote. We use a lot of money to treat this water and it will be very non-profitable if we keep on losing 40% of our water. Inaweza kuwa saa zingine tunashindwa kuwapea hiyo maji kwa maana maji ikiibiwa sana. Saa zingine inakuwa ngumu kufanya repairs, kulipa mishahara, kununua zile kemikali za kuosha ile maji. Wewe ukijua ya kwamba uko na mita ya maji, wewe lipa tu, manake ni haki yako kulipa na ni haki yako kupata maji. Sisi pande yetu tumefanya kazi, tumeongeza zile mashini nyingi ambaye ilikuwa inatoa maji kwa mto na saa hizi Elio kurwania obokurumia se kaunti ya Kakamega ni gobone serikali ya kaunti eyo yachorebene kamati irachigotenenera ase okurwania obokurumi kamati erabege korawa n'umugavana bwe kaunti eyo Fernandes Barasa omukonyi bo mugavana bwe kaunti eyo Ayub Savula nigo atebiruna nigo barachikubwatirana asoko enekia obwasyo kuneke ne bwabere bokororokana ase abananchi bonsi ninyora bune kaunti ya Kakamega nigo yabage korariwa ko banamba isano nemo ase county chiritangane asamangana yobokurumi. Our part, we've presented pertinent issues that are affecting the county in service delivery, and one of the issues that has been raised was the issue of bursary, and you have given details on how the EACC will be involved in giving us guidelines on how bursary will be distributed in a free and fair manner to ensure that the beneficiaries are the people who are actually the needy cases. The county is expected to offer services to the public. So it's a framework as the county is undertaking its roles and responsibilities. It's ensuring efficient and effective service delivery to the citizen. But it will be cascaded to lower levels. But for a start, we are starting with the top, which is led by the governor, the deputy, and the CECs. Omario bwa Amayia Chinsa Ikomi asenchira yo wenge korinda ya munaenda mangene chikanyora senchira yo bwikiranuye koragense mona boigo Chinsa isato cha mugoroba nere Vincent Onyancha bakubwatirana na Ndemo Stephen asensemeria ye chigosori ono mwancho murigere tobosa Oscar gendra kubwatemero berionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ekerango konyera buna asensemeria Facebook nabwo gendra gotonyora wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter nabwo tweetwetira @Ndizi TV News ero gendre usanga nabayigo kwemanyia amanke eriatariane Everlyne Osero twawatirana nere Joshua Auta kweneke awekera sensemo yimenyeryo nere Abigail Nyanchama uyeneke abuna chibichanerio gichawekere asenchira yabene twaro burigere borobya nabayigo emagoroba erento erero.